Manipur to short rod Kamratli, former Chief Minister Wuivang Zangada Kapen audio clip chi dampered Saka Haina that National Forensic Science Laboratory will report as sili mihaira. Manipur Sarkarna IDP wuivang direct transfer benefit system hopokhaira. Hallo, Tangkhul Express Pvt Pau, Ringyaophi mahak Ningshen inapami dalei. Pau ping may saina nang rumsa. Manipur to short we rod Kamratli, former Chief Minister Wuivang Zangada Kapen audio ji dampered Saka Haina that National Forensic Science Laboratory na hanghaira. Ahmedabad khalei lab china audio ji yanglaga damper sahaira kacha audio ji kachangkhat kahang makhaning Samsung kahai ngaji sang kahai dayagachi hanghaira. He National Forensic Science Laboratory NFSL na Supreme Court li mikhavai report li kahangna. Report we copy petitioner li mikhavai Justice Sanjay Kumar kala alok arthe na jizami haira. Tatraha tarik tra thangwi report chi aina Pashokta Justice Kumar na kahang exhibit madili modification kala tampering with signed chithayam. Chithada sada clips chi ngache haira original source recording maning tura. Chi wuivang forensic voice comparison wuivang scientifically fit masamanada lab china conclude sai. Chithada sada clip chili kazang kamatui ping chiwi akon na control clips di kazang akon ngarai kacha. Mangarai kacha maramni hang mikhavai malay manadat lab china hang. Petitioner Cookie Organization for Human Rights Trust Wuivang nganing kame Advocate Prashant Busan na kahang clips ji reader test sagahai truth lab we report atishuda 50-minute sample ji edit masahai mana. Kala khon ji mi akawi ngasakabai 93% chance layada jitay kahaina. Reader test sakame truth lab chi private entity na NFSL hi shorkar wa jingli khalei lab na kaji council na phaning saka. Clip ji shorkar li khami jingkum akha tangkhai kahaira kha clip ji li jangda khalei ji sakla kahai maram very damaging janpei jang salala shorkar na mapha shokla ra kahai na kaji advocate Prashant Bushan hanga. Center Wuivang nganing kame Solicitor General Tushar Mehta Kamatuli State Ji Chingri Haira Gaji Hangda Chingri Gahai Jili Mashay Khut Khawai Hanga. Manipur Rod Kamradli former Chief Minister Piren Singh Wuivang Gazang Chithayada Kahang Gapen audio clip Ji independent investigation Zat Mikhavai Kapona. Manipur Sarkarnava clips Ji Mama Shumana fake na the claim sai. Maram hi karot na Kayon Gajang Tarik Chikotang Vangana Luradli. Achon Kamili Thirda Chitay Kami Kala Mathada Vakashung Lake Vaida Manipur Sarkarna IDP Wuivang Direct Transfer Benefit DBT System Hopokhaira. Manipur to short way na Sakazimi Bingli Achon Kamiji Atum bank account direct sang mihaurada DBT system Jikajang Hiwena Zatna Pokra the Hanga. Revised guidelines at Ishuda Achon Watyur Sam Dal Terkala Shim Akali Kanap lungi kachi minimum household requirement materials kami direct administration na singkasaji tatraha tarik tumrada kawina ngasam kahaina. Ngapay hiwina financial Achon kamiji displays shimkur ako kawi accountly sang mihaura. Kalaji shimkur akawi mi avavali tangkali lupa hang chishat da mati migi kachina. System kater hina relief kamili Thirda Jitay Kami, accountable kasa, flexible kasa, kui karai na ngasoda, what your kui kangai ji shim kurjina ninga chang atishuda, kui ngasakavai, sa kamina the hanga. Relief camply, pomda kalemi saikorali, digitalized list, Sam Kavai District Administration li hangaira. Aming ji validity wuivang Aadhaar, voter ID maningaka shogarna kami ID na verify sara Aadhaar number liling kasa bank account lekhavai beneficiary saikorali kasathaira. Bank account makhalei wuivang special account kasho ken rungmira. Kalaji district authorities na bank ling ashikta ngaran mira jihaira.
यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Manipur University Vice Chancellor Li Otpam Huina Kushok Khawai Kabo Kangleipak Students Association Nathanda Katamnao Tarakana Raj Bhavan Imphali protest Pasahira. Manipur University Vice Chancellor Professor N. Lokendra Singh Li Otpam Huina Kushok Khawai Kala High Level Inquiry Sami Khawai Bodily. University Administration Kala Recruitment Process Li Makamashung Lega High Pendakalina. Kathana Pingjina protest sada Maramji Governor na Yang Sang Kaminga Kauhaira, protest Kasana Pingjina Raj Bhavan Wazang Khawai Kasali Police na Kamda Kashinaka Kanganang Shoka Kaji Police na Control Sakuyawa Vice Chancellor Kala Awi Subordinate Pina University Statute Kala Ordinance Li Matung Makan Hawa Gaji KSA President S. Bidyananda Nahanga. Professor Lokendra Naningkhan in a Statute 19 Ngajeda, teaching kala non-teaching staff quick Sangli University Zat Kanali Madung Makan the Sawagaji Pendale. Vice Chancellor Jina Merit Based Recruitment Masala Kachikata Group Kala Interestly Kangasun Bingli Mijang Sada Otpa Mihawagaji KSA Nagapenna. Administrative irregularities Kala Procedural Kashoina Manipur University with Academic Integrity Zakshing Sakhaira Gaji Association Chinahanga. Hang the Khalei Maram Hili Independent Inquiry Samikhavai Association Chin Ministry of Education Kala MU Chancellor Manipur Governor Li Poda Khalena. Kika Masamila Vaka Agitation Sakmai Sara Chihaira. Sardar Vallabhbhai Badel wi Shaka Hang Phunga Kakashung birth anniversary Kamyon Ling Sunda Sardar 150 district level Padyadras Maramli Kamjong Deputy Commissioner of Press Kazip Ngothaira. Sardar 150 wi Angran Angi Ji Kajang Khani Zadwara Chili Ngasunda Kamjong TC Office Camp Office Imphali Aje Tarik Madi Ngator Pung Trada Aka Makhaili Press Kazip Pamrada Additional DC na Jishat Haira. Kazip Chili SP Kamjong CEO ADC Kamjong District with STO Saigoru Kamjong with CMO DYASO DPO ICDS DIO ZEO Kala Mai Bharat Kamjong with Mingnin Pingla Zangra Hanga. Political Kathana Ping, former ADC members, social workers, health and Anganwadi workers, village headman or chief, CSO Kathana Ping, church Kathana Ping, student leaders, worship Katam Ping, Kala Anganwadi beneficiaries Ping Zangda, Unit March, Kachang Yu Tarik Shinitang, Kwikarachi. Unity March, Kamjong District Headquarters, Tarik Shini, Ngator Bung Tra, Makhaili, Jesat Police Ket, we eina Haupokta Kamjong Higher Secondary School in a Dangda Zatwaraji. Wuivang Hanga High Entities Nadate the we me saikorana Unity March Chili Shirukwi Kavai Kala official saikorana press Kazip Chili Shirukwi Kavai Kamjong additional DC Ngahothaira. Class 11 Kala Higher Secondary Class 12 Examination 2026 Wuivang Application Form Misang Kavai Atam Gasaysang Haira. Council of Higher Secondary Education Manipur Nepal Mikashok Athishurda Class 11 Kala Higher Secondary Examination 2026 reform Kala document Mikasang Ngapei Kachang Hui Direct Trada Khni na Dangda Fine Makwila Mi Paira. Direct Trada Shini na Dangda candidate Abavali Fine Luba Shaturu Kwira Kala Direct Magada Madi na Dangda Wealungli Mikasang Bingli Fine Luba Sachi Shot Hang Madi Kwira. Ngapei Tarik Magada Mati Witili Adam Kasei Sang Kami Maleilak Marada Yarili Council of Higher Secondary Education Manipuri Secretary Nepal Mishoka. Monsang Katamnao Katana Bingle Assault Kasa Tatraha Tarik Tumra Ngayawi Ochotli All Manipur Student Union AMSU na Makamya Pongshokhaira. Japao Village Wena Shim Hanungda
Balel Shongfu Bijoypur ngalemli zat kasali ngaya pungchiko makhai shigali kashokna da AMSU Information and Publicity Secretary Serdo Rengnier Kom hanga. Maram hi ngalangda yangsang mida mi tukhui kahai wuivang AMSU na Manipur Police li mayak ngai pongshoka. Kala mashun sami mikhavai la state wi katamnaw saikoro wi safety le ngasa kavai authorities le ngakaw haira. Chikatha ochot ji rakhara damli mashok le ngasa kavai hangda Chikatha yangshat otsak ji yari rindi rod kamrat shok ngasakra kaji union jin hangsanga. Regional Institute of Medical Science Streams Imphal with Community Medicines Department na One Health Awareness Rally zathaira. Indian Association of Preventive and Social Medicine kala Indian Council of Medical Research nathanda kasa One World One Health United for Human, Animal and Environmental Well-being jitu guya jingli Rally G RIMS Director Professor G Sunil Kumar Sharma na hopokniya. Rally zat kapok ang ranang jili RIMS Academics with Dean Professor L. Rajesh Singh kala Professor and Head Department of Community Medicines Dr. Shandipala Kayla Zanga. RIMS with Kadam Nauping, faculty members kala staff na Rally jili shirukwida Department of Community Medicine na RIMS Rotwena MMS Kes Sanakaitel Lamphel CRPF Lamphel Police Station Lamphel Traffic Island Zadvalaga RIMS di Hanunga. Rally Gazachi One Health we Maramdi Hang Kachite Tuivao Chite Gala Ngavao Ngaroka. One Health Kachihi Mikumo we Health Mang Maningla Sayur Vayur Gala Environmental Health Ngasun Sera Gachi Paning Kwida Saikoro wuivang Pakhavai Saikoro we Health Safeguard Sakhavai Shongpong Kapang Kwikhavai Kasat Kami Angran Angina. Kachishat halang adotang wi lam ngatumda lokahai leisaka khalata wi takhaner ngasara chihaira. Maram hi halang huining filling adotang development committee kala shang katum kasar vara kala vasha pibawi matunina Tangkhul regional saikorali kachitei shokhaira. Halang adotang wi lam kachikathana ngatumda lokahai leisaka Khalata wi takhaner kashiman ngasara kajihi saklagay na pau hi na kachishatna. Kachishat hi halang adotang development committee with chairman, vice chairman, secretary kala HADC committee Shimra Pipa Atumna Shoy Sada Mikashokna. Latluita aje wi kamataya pau ping. Manipur to short rod kamratli former chief minister Wipang Zangada Kapen audio clip chi dampered saka haina that National Forensic Science Laboratory will report as sili mihaira. Manipur Sarkarna ITP wuivang direct transfer benefit system hopokhaira. Aji wipau hiling achang haira. Pao nga nada kay Nathum saikorali Ringyaophi kala kamhay simikshong sa serno.